Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa syedralun mamandum. Sehat bila Allah. Semoga kesyedralun mamandum begitu sehat walafiat ya Allah. Begitu panjang umur, begitu berselamat iman ya Allah mamandum. Jadi dalam terbit video saboh perkara mengenai lonte-lonte yang wing sitangin. Yang lonte-lonte online yang cukup tat viral ini di wing sitangin di Banda Aceh. Jadi pakon hana jawaban, hana bantahan daripada tengku-tengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah. Jadi pakon tengku mesti dropi hana yang bantah. Menansit urung-urung lain yang jemut-jemut jawab video lon, pakon han kapegot video saboh. Kabantah keperti lonte-lonte yang wing sitanginnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kepa kajak bantah lun. Di saat lun kulawan urang zalim, di saat lun kulawan ulama suuk, di saat lun kulawan penguasa-penguasa zalim, pakon berani tak bak kebantah lun. Pakon di saat na urang yang penghancur akidah keislaman di Aceh hanaso yang bantah lagi-laginya ka kejadian. Pakon awakkah berani-berani tat untuk kabantah lun? Pakon. Pakon di saat na lagiannya mesejih lonte online di weng sitangin, pakon mesidro hanaso yang berani pegat video, bahkan hanaso yang bantah mesidro. Menansit kepada dengku-dengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah, pakon hana sambutan mesaboh pih video, pakon hanaso cegah pih mesidro. Pekeh hana ditamong peng? Pekeh disebabkan yang inong-inong pejabat perti lonte-lonte online dung? Hana so kerja cegah? Menancit yang kadilake maah. Pumada pumah mentong. Yang hukum sebat. Wajib. Sebat. Wajib. Kon mumada maah mentong. Hana mumada maah. Sekian milion ro yang kadinonton. Kibanka marwah Aceh. But lonte-lonte yang wing sitangin yan. Dengan dipakai pakaian kon pakaian muslim, dipakai pakaian dada terbuka lagi nyan, silua ketat, baju ketat, pakon hana so cegah mesidro. Pakon hana so cegah mesidro, dan pakon ase-ase lain ang-ing gaduh bantah video lun. Di saat lun kulawan kezaliman kehai antek Fir'un Yahudi paleh, ka benci ke kelun, ka khianat kelun, tujuan lun hai binatang, hai Yahudi paleh demi agama Allah betudong. Pakon awakkah membiarkan ulama-ulama jahiliyah. Di saat lun kulawan perti antek-antek yang pekong sarung jaro penjajah, awakkah benci ke kelun. Pakon, tolong bisa jawaban. Tolong you jawab taboh video bak dengku-dengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah. Menansit Ketua FPI Tonan yang si At-Tahirin Haram Jadahnya. Disengap. Pakon disengap. Pekehnya inong pejabat, han dijit bantah, menansit kepada dengku. Pekehnya inong pejabat, inong tentera, inong polisi, inong ase-ase pejabat koruptor. Hanaso kejit bantah mesti roh. Tolong tiat. Tolong pesampo tiat. Tolong petebit video tiat. Hai rakan-rakan lun yang pegot jawab video ke busi. Tolong pegot video tiat taboh. Menyo nakreh ke, menyo behe ke kelawan. Baik gaduh kayak lawan lun. Di saat lun ku pegah haba lagi nyu ku lawan perti ase yang ka jahiliyah hadum, benci ke kelun hai binatang melagi sang ke makai. Gaduh ke pegah ke Yahudi, gaduh ke pegah ke kafe hai binatang. Gaduh ke pegah ke awak dibayi li kafe di sini. Tujuan lun ke hai binatang hai haram jadah palih, butedong hukum po te Allah yang ka diperoleh seperti antek-antek yang ikut Yahudi. Jo kenyo yang lun lawan hai binatang palih. Baik kaya bantah video lun, wate lun pega video wate lun caci maki ulama tu. Wate lun caci maki penguasa zalim. Wate lun caci maki perti hewan-hewan yang korupsi dum. Pakon kebenci ke lun. Pakon han kebenci di saat na urang penghancur akidah. Di saat urang nang membiarkan akidah keislaman. Pakon hang kajit caci maki. Pakon ke caci maki kelon ke binatang. Kapegat video ke saboh. Hai haram jadah. Baik gaduh kaya caci maki kaya kena hana ku caci makah yang kaya caci maki perti kaum-kaum jahiliyah yang kamu munafik, yang kamu musyrik, yang kamu murtad.
Yang kenyan yang lun lawan hai binatang. Lun tujuan untuk kena pekang hukum pot Allah. Baik jak megabung dua dengan hukum-hukum berhala hai binatang. Kon tujuan lun kena jak berhancur kidah bangsa Islam. Bangsa Aceh. Agama Islam. Hana tujuannya ni lun jak perli agama Allah. Bahpi katuduh lun macam-macam hai binatang. Tapi kau ingat pu yang akan terjadi di muka bumi Aceh. Na relay kidah ka, na hancur kidah ka. Urang Islam ini urang Aceh di tamong kafe. Na hancur ka. Tapi lun pegah kan, tidro-dronya dua rotu. Nyo yang ka mecu perkara wing pitangen lonte online yang wing pitangen kan, nepreh dua rotu nalong perkara yang dikena pemalai long marwah bangsa Aceh di dalam tua. Man wate ta pegah urang dua nu bengeh negelun. Karena kan ilun kulawan putih penguasa zalim, kulawan ulama-ulama jahiliyah yang mekat ayat Allah, yang kublo hadis. Yang keperti anteknya yang lu lawan. Kalau lun jak lawan ulama waris Nabi, piuh le hana lu lawan urung yang malim. Yang lu lawan urung zalim. Urung lalim yang lu lawan. Kalau lun jak lawan urung malim. Wate ta pegah bengeh negelun di urung dron. Wate han ta pegah ka membiarkan lagi-laginya. Membiarkan di saat wate na lonte dia hancur kidah. Dia hancur syariat Islam di Aceh. Dia tak pegah bengeh negelun urung dron. Bukan jit menyemenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.